पूछे था कि सीरियस कथा बात मैं अगर काले पूरा खाना आखिर बार Pini ladak isi ningarong alam banggalan lo, elitum kapre kai penado ladak Gasemer Indian Army long, alang tum orang ke claim, lapen alang tum service long. Cipiduk sih metang adia long riapan claim lo, lapen non bangke kipetang lo latum bangke, latum bangke non bangke kesang apor lo pension lo lasi. Pini isi ningarong alam bangke ladak itu local Karbiang Long district pen sai lo. Kapre khai do dak bodo do di masada do lapen kuki da do lapen itum karbi lapen Nepali da do adivasi akote da do alang tum lapen tiwa da do lasan se asamis tum da do dak khilonja asamis tum da sila puson alang tum qualified on theke lage tum phan isi birta ke mi ang thek posini lipen apaklang pon lapen pini bang kadang tum ninga rong pen tum thangle pipejir pon mo wedas tame isi poho pen darbi poho pen isi alang tum anteng pon lo nasi alang tuman akiro pilo lasi non bangke nili tumahin pen ke isi alang tuman bang alang tum kesang lo posi nili tumahin pen kacuning ri dona bangke lahan lo kesang kali lang mane there are so many things to do metang along ria pan atum ke claim ke damia pan dopik lang posi nili hin pen cuning ri pon de society pan ke claim ponang ji la pen rong rup ka do pabe isi Karbiang Long aparman isi Hedung akam alang tum claim pon pu ba claim pon tepo posi nilin pen tame alang tum han tuni report tas alang tum mang bom pen lon inut bak ane lam te isi bak din ini anyone from your side no speak no take your time first and foremost I want to say Kadom Johar Namaskar आप लोग हम लोग को बढ़िया से वेलकम किया हम लोग इतना लंबा सर्विस करके सही सलामत आया और हम लोग को इतना खुशी से वेलकम किया इसलिए हम लोग को धन्यवाद देते हैं हम अपना दिल हृदय से दे रहे हैं आगे आप लोग का हमेशा आशीर्वाद हो कि हम आगे लाइफ हम अच्छा से कार्बी आंगलोंग में कुछ अच्छा से काम करें हम बहुत आदमी कार्बी आंगलोंग का ही है रिटायर्ड होके आ रहा है तो आप लोग का भी सहयोग जरूरी है हम लोग को ताकि हम लोग सिविल के साथ मिलाप करके जी सकने के लिए थैंक यू